dore uko mzifatamo, ariko uko nagiye mzifata intambwe ku yindi Imana yakomeje kubana nanje, kuko Imana yampaye aba bana muri iki gihe nabyo nyine nabonye agaciro kabyo, barankomeje barampumuriza, nanje mbwiraho nkomeza abandi bantu ntabitekerezaga. Uyu mwana mutoya uyu nguyu yari yanyicaye iruhande kuva ibibaye ntabwo arasohoka hanze, ngo arangize afata imoshware niyagaza yicara afite, nagira ngo ndarira akampanagura, kambwira ngo wowe nakubwiye ngo ntusubire ibyo bintu, ngo kuko nawe yari mu bitaro, ngo ejo uzomubona ari muzima. Kandi ibyo bintu byose yari abizi, ko yari abizi mu izina uko byagenze kose, ariko Imana imuha ubwo bwenge, nta na rimwe yemeye ko ndira. Kandi naje ndavuga ati ko Imana yakomeje abana bato nibo bari kuntera ikibazo, naje ntabwo norira. Uyu mwana n'ukuri yarankomeje, anyereka ko ntacyabaye kandi abizi. Umwanya ari ku ruhande nkumva ko arabivuga wenyine, akabivuga ngo mu ijoro ni hafi, ngo tuzamutse gato ngo twohita tumubona Naomi, ariko yanshika imbere akambwira ngo ejo tuzomubona avuye mu bitaro. Akareba muri telefone, yagera ku ifoto ya Naomi akayihutisha kugira ngo sinyibone. Kugeza kuri none yari kumbwira ngo jewe naraguhojeje, ngo kandi ngo abandi bose barahoze, ngo wasigaye nawe ngo urabona ko abandi bose bahoze. Nukwishimiye Imana, kuko Imana izikoresha n'abamarayika, kuko jewe nawe nabuze icyo nyifata, mbura icyo nkora, mbona nije wa mbere bibayeho, mbona ijoro ringuyeho, kandi ntabwo ari n'ubwa mbere. Jewe Imana yari yampaye abahungu 5 n'abakobwa 2, ariko umuhungu umwe yaratambutse, n'ubu yiyongeje umukobwa. Kandi byose n'ukuri ndizeye neza ko biri umugambi wabyo, nta kindi kintu cyabishobora usibye Imana yonyine yabaremye ikabampa, ikaba impaye Naomi muri iyi myaka yari amaze 16. Iminsi twari tumaranye n'Imana yari yabonye ko ari ikwiriye. Ahari nyuma y'iyi niyibizi ibindi byokurikiyeho, ariko icyo nizeye Imana nuko biri mu mugambi wayo, ari yabikoze kandi kemera kudukomeza. Uyu nguyu nawe ari kumbwira ngo wowe nguzi, kuko nguzi uvuga ngo mu ijoro ni heza, ngo kandi ngo ni kwa data, ngo se none ko wasubira ukarira ngo kandi twese ngo ariyo tuzoje. Nukuri Imana takwitagize ngo ice impande zose kugira ngo mporahoze, n'aba bakuru bose numva biranze ukabona baranyegereye, naje ngakena ngo banyegere cyane, kuko umunsi bibana ariko mbona ko nta n'umwe sigaranye. Umutima wanje nkavuga gusa tibyo bavuga nyine nimba ari byo, nimba koko byabaye ibasi bapfe kumpeza abandi bana bahari noba mfite, ndebe ko bose bagikwiye. Niko umutima gusa ari kumbwira, numva mbarambitse ibiganza, numva mbakozeho, numva baranyegereye. Nukuri nkavuga ngo ntako Imana itagize yarampezagiye kuba nkiciswe umubyeyi kuri none. Iyo ni Imana yabikoze, Imana yabwa icubahiro. Nukuri nkaba ntangiye no gushimira abantu, muratubabarira. Ndahera kure njewe, ndahera kure, uko bimeze kose murihangana kandi mwihanganye. Ibi byose uyu munsi mwawutanze kugira ngo twizihize umwana wacu twese. Naomi naramuzaye, ariko yari uw'abantu bose, yari afite igikundiro kirengeje, yari afite igikundiro, yakundwaga n'abantu bamuzi n'abatamuzi, ku buryo no kuri none yansigiye amafaranga narimbitse ntazi umuntu wayamuhaye, kubwo kumukunda gusa ku mafoto, abamupostinga, abamuvugisha, abamuheza, gusa kubera kumukunda. Kuko nta muntu n'umwe yageze avugisha atahaseka, kaba nawe ukamuvugisha urakaye, kandi umuvugisha urakaye yageze akugaya bwasha akaza akambwira ngo uriya muntu ngo yambwiye gutya na gutya, ngo kubera ukuntu yari akundana, akumva ko umuntu wese yakunda uwundi, akumva biramutangaje nimba ari umuntu wamurakaje. Kubw'ibyo rero ndashimira abantu bambaye hafi, ndavuga kuva umunsi mubyara, kuva mubyaye namubyajijwe na Madame Bishop Muzuri Byishimo. Imana imumugisha, ari kuko
n'urubanza rwa Naomi twomufungiye ikado, twonamushimiye, niwe wakiriye Naomi mu biganza bwa mbere, afata neza uko nari nshoboye. Nari kwibaraba rya 7 mzarira kwibaraba ry'umunani mu gitondo, pankora akazi kose bisanzwe, mu minota ingahe mba ndamubyaye niwe wamunyakiriye, Imana imumugisha hari. Ubundi maze gutaha imuhira, kubera imigisha yiwe, ibintu bye byose byari biraho bisengeye, biri ku murongo, sinyigeze mvunika, sinyigeze nkora ngo ndi umubyeyi. Nari ndi kumwe na murumuna wanje beza Chantal, Imana imumugisha hari. Aranyaramira bikwiye, ankorera ibikenewe byose. Nkaba ndi kumwe n'umubanyi wanje, sinzi ko ari hano, twari turi kumwe iri yepfo, kuva bitangiye ntarasiba, twari kwibaraba rya 7. Mama Musa ahari nimba ari hano, Mama Musa ntago nzanyibagirwa biri abakozi, kandi n'ubu turacana inshuti. Yagaza yita pasiteri ko ari musaza we kandi n'abana be arabibemeza, turi mu nzu yiwe. Yagaza nshuririza amazi mu gitondo, akanshuririza mu mugoroba, akankanda uko nshoboye kose, akampeza iby'umubyeyi byose, nkamwe ibintu byose nkeneye, akamesurira, akancumbira, ibyo yarabikoze. Kabashimira Madame Gasamba hari ni wamperekeje kubyara, arampahira, arankorera ibintu byose by'ingufu, naho hari Imana imumugisha. Hanyuma nkaba nongeye gushimira Nyabatoni. Uyu ni umwana wanje, abana banje bari bazi ko ari imfura yanje. Naomi yabimenye tuvuye mu nkambi, nibwo yamenye ngo ko atanije namubyaye. Jewe namubyaye yatashe mu ikonji muri Kongo, niwe wohereje message aravuga ngo uwo mwana tumwite Naomi. Naje mwita Uwimana, niwe mwana wenyine isatisi izina, abandi bose n'uzubita nta mwana ndita izina. Ayo mazina aramufata, basaza be bakamwita yiwe, abandi bakure bakamwita yandi, yarafite buri muntu yagaza amwita izina ryiwe. Nukuri sinabona ico navuga, ibintu bye byose byari umugisha. Ikindi gikurikiyeho, yakwije imyaka 2, ahayonka akonka akagenda akaririmba ikorari Karumeli gitangira, n'indirimbo yagaza aririmba akayimenya. Turayizi no hari n'umuntu watwibukije kuri ibi bintu nyene byabaye, akaririmba indirimbo yose akayimara, akagaruka konka akaja kuririmba ikorari, kuko yari afite ubutwara akagira n'igikundiro. Nuko bimuranyihanganira ngo birangize, nukuri ntibyareke aho ngaho. Arangije abo umwana w'igikundiro, tugeze ari aruguru mu nkambi, umuntu wese yagaza byara akaza kunsaba isabune ngo ni mwezi aje kureba akabebe. Atinda gukurikirwa nyine haba ibibazo, akagenda akazana abandi bana benshi bakaza mu nzu bakansengera, kugeza mbonye uyu nguyu niwe mukurikira. Twaje kuryama ngo dusengera akabebe, umushitsi yaza dusengera akabebe, agakumanya abana bose dusengera akabebe, kugeza Imana imuhaye abana bombi, niwe wabareze, akaboza, akabagaburira, akabitaho ibintu byose, kuko yababonye abakeneye, yarabasengeye. Nukuri Naomi yari afite ubutwari budasanzwe mu buryo bw'iterambere. Ubu nyine yari afite umugambi mwiza, yariko yiga hayishima ko agiye kurangiza ishuri, kubera ubutesi nka yatangiye muri 2017 tuvuye ya ruguru y'amatangira mu wa mbere. Yariko avuangiye kurangiza ishuri, yari yambaye amahera ngo agiye kwiga imodoka, ngo azogura igitoro. Yari yambwiye ko aziga imyuga myinshi, yariko apanga yari myinshi. Ndabifite ku mutima ibintu byinshi yariko ampangira muri iyi minsi agomba kwiga, ngo muri vacances mu kwa 7 aziga ibintu bitandukanye. Nukuri sinabona uko namuvuga. Ibintu byose yabikoraga nk'umuntu mukuru. Mu buryo no muri famille n'ikibazo hari icyo yahagurukiye, aravuga ntegereza kumenya umuti wacu igituma kitakemutse. Apana mwacu mu rugo, famille. Arahamagara, arakimenya uko kiba kimeze kose, amenya uko gihagaze. Nukuri yari afite ubutwari kandi agakunda Imana. Mu buryo muri iyi minsi muri amayingare utuntu yanyeretse ko ari umukristo. Hari ahantu yari asigaye yicara, arambwira ngo afite ikibazo, ngo ari umuntu yimye ideni, ngo ariko ngo byamubujije amahoro, ngo yanamuhamagaye ngo azagaruke yakire, ngo ariko ngo karumva byamubujije amahoro. Ndamubwira ati kibazo umusabe imbabazi. Ndasubira ndamutuma ngo mutume ku isoko, arambwira ngo yasigaye muri 2, ngo buce musubire kumutuma aranga. Ubwo ni muri iringa. Arambwira utampaye kwishura ntabwo zokunda. Ndamwinginga ejo tuzosubira ni ku kasoko ni hafi, aranga ararahira. Arambwira ngo ico sinyoga ikora, banza umpe
nyishure mbone gusura kuja ku isoko. Ndamuheza arishima arambwira ngo tubonaga ko bitunganyije. Aranezerwa nukuri imirimo yiwe n'ubufura bwiwe n'ibintu byiwe byose byari bipanze. Ibintu byiwe ubu nyine sinabivuga ngo mbimare kuko nzoguma mbitekereza. Kaba nshimiye abantu bose bari hano, sinabona uko nobivuga. Umunsi wa mbere nako nyumva Pole ntacimbwiye, ariko maze kumva neza ngaterana nkagera mu bandi nkabona abantu b'abagabo bahagurutse, abagore, abana, abantu bose bahagurutse kubw'ibi birori. Numva ndakomeye, numva Pole akamaro kayo, numva ryashimwe ryo kuvuga ngo shimiye Imana ko bwakiye amahoro, abantu bose bazorikomeza. Kuko uriya mugoroba naravuze ngo ntabwo nari nzi ko ari uko bizogenda. Kubw'ibyo rero abantu bose bo mu itorero sinobona uko nobivuga. Hari abantu bakoze ndibaza ati ariko aba bantu tibaba baruha, baritanga uko bashoboye, barakora uko bashoboye, ibintu byari byarambye ariko ntibidoze, bakomeje gukora. Nukuri nshimiye n'umuryango, nshimiye famiye Karumeli yose ku bumwe, sinobona uko nobivuga. Ishami ry'abayumbe, ishami ry'abaririmbyi, ishami ry'abapasitori, bakinama, abantu bose ku bumwe, umuntu wese wo muri Karumeli batweretse urukundo, badufashe mu mugongo, baradufashije, ntitwabona uko twabivuga. Kubw'ibyo rero kabashimiye n'abantu bose batuye i Bujumbura, kabashimiye abantu batuye hanze bose twabanye kuva mu Ngagara gushika uyu munsi, kabashimiye umuntu wese waduhaye Pole, umuntu wese wakandagiye hano n'uwakandagiye imuhira n'uwagize icyo akora. Imana ikomeze ibongere umugisha. Murakoze. Hasigaye mwifurije iruhuko ridashira. Arakoze, nta wundi uza gufata umwanya munini. Reka twumve uyu niwe muhungu wacu mukuru avuga amajambo make. Murakoze ku majambo amaze kuvuga mama. Ndibaza ku bintu byose amaze kuvuga ntaco yibagiwe, kandi ibintu byose yamaze kuvuga niko kuri kw'abazima. Rero je sinzi ukuntu je sinzi aho nohera kandi sinzi aho nomarira. Ngize kuvuga nubahaga natinya yari Naomi, kuko niwe yageze ambwira ati iki kintu oya, iki kintu ego, wariye sokoza, giruku, reka kugira gutya, ibi sivyo. Ibyo bintu byo urumva n'umuntu yarambereye byose, nta kuntu novuga, nta n'ibintu byinshi no muvugaho, kuko ibyo abantu bose bamuziho n'ibyo nje muziho je ndurishirizaho. Kandi ikindi gihe cyo narinzi ico yari umukristo. Kuba ko umukristo ico nta n'umuntu hano yogishidikanya. Yari umwana w'umutima, yari umwana akunda umuryango, yari umwana akunda abantu, yari umwana akunda ikanisa, yari umwana nta nenge je nari bwamuboneho habe n'imwe. Jewe nkaba mvuga ati umwana yagiye ntabikeneye. Kandi ikindi iyo babasi Imana tware kuzobona hasi nkayibaza kubera iki itamuduhaye basi agware basi n'iminsi basi, tuvuga ati tumutume basi no mu Buhindi, tumutume no muri Amerika basi, tuvuga ati uyu mwana basi byarananiranye bivuye ku kintu runaka cyangwa, ariko Imana iramukunda kuturusha, iramutwara. Ikindi kandi jewe nshimiye abantu burya udafite abantu nta bintu uba ufite. Nshimiye ikanisa, nshimiye umuryango wa Bitakure, abatakure bose aho muri diaspora, abi Bujumbura bose ndabashimiye bivuye ku mutima. Tukiri muri diaspora, famille Mbonigaba ndayishimiye bivuye ku mutima.
ni abantu batwitwararika, ni abantu bamenya ibyacu byose bakadufasha bakatugira gute ibintu byose. Ngashimira bakuru banje, ngashimira abashiki banje, ngashimira abavukanye banje, ngashimira cyane cyane n'inshuti zanje. Inshuti zanje nagize umugisha w'inshuti kandi ngira umugisha wa inshuti zinkunda, nanje ni nkuko nanje nzikunda. Abanyamerika aho muri mwese, TMG ndabashimiye, Canada ndabashimiye, Australia cyane cyane Australia ndayishimiye ku bintu mwakoze sinari nzi ko mwobikora. Harimo bagara yitwa Simpoji Kigogoro, abo bantu bose ndabashimiye. Ikindi ngashimira abanyabujumbura. Abanyabujumbura ngire ngo mwese ndango turemerana, ndango nta muntu atanyemera cyangwa nje ndeke kumwemera, cyangwa areke kwemera ino famille, cyangwa natwe tureke kubemera. Ibintu rero mwakoze jewe gusa nari mbizi gusa ko bizoba. Iki kintu je nkizi gusa ko kizoba, n'abantu twako dushakana amasare, twadushakana ibintu by'amamorgue n'ibiki ibintu byose. Nagomba mbabwira ati mutegura abantu 2,000 ni sare gushamwe intebe 800, nako mbabwira mureke hazoza abantu 2,000 cyangwa 3, ariko dufatana kugira n'abandi bazoje hanze bakwire no mwikanisa. Rero muri byose ndabashimiye, abantu bose ndabashimiye, abantu bose bari hano ndabashimiye. Ikindi nifurije iruhuko ridashira. Murakoze. Mwihangane ko ndagira ngo baravuga amajambo magufi, ndabasabye amajambo 2, ntawe uvuga umuntu ngo amumare muri iyi saha kugira ngo tuze gufatikanya n'abavandimwe. Yesu ashimwe. Ndabasuje mwese mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana bane namwe. Hanyuma mbere yuko mvuga reka nsome ino jambo, kubera bino bimaze kuba umutima warikanze, ariko hanza muri ino jambo riri muri Zaburi 11 n'umurongo wa 3. Haravuga ngo niba imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Nari ndi muri ibyo bihe twese na famiye, ntekereza nino jambo, ndavuga se ko twahuye n'ibibazo kandi turi abakiranutsi, turi abakristu, ese turakora iki? Imana iramfasha. Umurongo wo haruguru ni wavuze ngo ni uguhungira k'Uwiteka gusa. Natwe twayihungiyeho, ni ukuri Imana yaratwiyeretse. Bibiliya nizivuga ngo tuzadushobozwa byose, ngo n'Imana niziduha imbaraga. Yaraziduhaye. Sinari nzi ko Naomi yopfa, kubu nyine ngahagarara ngo ko ndamuhamya, ariko ibyo byose n'Imana yari yarabiteguye. Ngo yaremye umuntu wimutegura imigambi, ngo iyo uwe yiremeye kuva kera, iyi niyo yari yaramugeneye kugira ngo azayigenderemo kugeza umunsi yarangije. Nubwo imitima yikanze, ariko dufite ibyiringiro ko tuzamubona Naomi. Naomi je ko ndaburaho nohera muvuga, twari tuvukana turi abakobwa 2, je nawe gusa, ariko siniyumvisha koko Naomi yonsiga muri kino gihe. Bikiba bitaraba nijoro, narabuze ibitotsi nijoro, ndibaza impamvu. Hanzamo ijambo ndishira no kuri stati saa 8 z'ijoro rivuga ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri kare. Bimaze kuba mu gitondo nyine mu masaha ya nimugoroba, nibwo naritekerejeho rino jambo, mvuga ko ari Imana yamvugiyemo. Nuko twebwe nyine tutabimenya, ariko Imana yo yabigenye nishimwe. Sina buri cyo muvugaho, twari tumaranye imyaka 15 tubana. Imana ishimwe ko yabonye ko
tuvukana tukaba abavandimwe. Nubwo imudutije igihe kigufi ariko si kigufi. Yarankunda Naomi, sinzi ukuntu namubabwira. Naomi yarankunda, yanyifurizaga iciza buri munsi. Za nibuka umunsi mbura diplome, ryari irya kabiri noneho ngira ubwoba bwo kuja kubaza, ariko aravuga ngo je ndatanga amafaranga yanje ndaja kukubariza. Mbona aragarutse aharira, ndamubaza niki, ngo wahebuye. None kurarira kandi atari wayibuze? Je nta nico byari bimbye kubera ari irya kabiri. Naomi yarankunda, yanyifurizaga ibyiza nubwo byinshi agiye ntarabigeraho, ariko nzakomeza mwibuka iteka ryose. Imana imuhe iruhuko ridashira. Hanyuma ndabashimiye abantu mwese, ni ukuri mwaritanze, nimwe mwadukomeje. Kubona Naomi ngo yarekejwe n'abantu bangana gutya ni ikintu gikomeye, twabihaye agaciro. Imana ibahe umugisha. Mwasize ibyanyu kuva mu gitondo no kuva umunsi biba, mwarahabaye ariho bikiba kugeza ubu nyine. Imana ibahe umugisha. Abanyabujumbura bose, abayumbe mwese, Imana ibahe umugisha. Ndashimira inshuti yanje Makire, ni ukuri Imana imuhe umugisha. Yumvise amakuru uwo munsi kuva igihe biba n'ubu ntarataha, arankomeza. Iyo ntamugira iruhande nariko ndira, akankomeza akambwira tuzamubona Naomi. Tarataha kuva igihe Naomi apfira. Imana imuhe umugisha na famiye yiwe yose yaritanze. Imana ibagirire neza. Ndashimira n'abatakure bose, ni ukuri mwahabaye. Abavuye mu ma interiyere mwese mwahabonetse. Imana ibahe umugisha. Hanyuma nifurije Naomi iruhuko ridashira. Imana ibahe umugisha. Mwihangane duheze undi mwe, abandi baraza kuza mu wundi mwanya. David niwe wamukurikiraga ku mugongo, kuba bavuga niko bakurikiranaga. Uyu niwe yakurikiraga uyu ku mugongo. Reka nawe agira icyo avuga. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi. Mbere na mbere ndabanza kubwira Imana, hama ngaruke ku bantu. Imana turayibabaza, tuyikoreye ibidakwiriye, ikatubabarira. Ariko naje nyibwira ko yambabaje mu mutima, ndayibabariye aho iri hose ibyumve. Sinabura icyo mvuga kuri Naomi. Naomi ni umuntu twakurikirana, yankurikira ku mugongo. Byinshi bamuvuzeho mwabyumvishije, ariko ndagaruka ku cyo mukuru wanje yavuzeho. Uko bamuvugaho nje narushirizaho, kuko Naomi yari umwana mwiza. Uko mumubona niko yari ari mu mutima, kandi we yarabigaragaza, ndetse no gukunda umuryango cyane, agakunda n'abo hanze. Ndavuga ku bintu bike cyane ko baduhaye umwanya muto. Naomi sinamufata nka mutonyi wanje, namufata nk'umubyeyi wanje wa kabiri, kuko hari byinshi twavuganaho akabikemura. Hari byinshi yankorera ku bwanje kishima. Ndibuka ko Naomi yigeze kugira ikibazo, icyo kibazo si ngombwa kukivuga, nta kantu karira chance gukogwa. Arambwira Davi,
wanshoboza ku bintu bike ntashatse kuvuga ni ibyerekeye amafaranga. Ndambwira nawe aya mafaranga ndayo mfite, arambwira mfasha urabungiriye neza. Icyo gihe si kera nahise ngenda mfata ideni nawe mbasha kumuha izo faranga ntari nzi icyo ashaka kuzikoza, ariko mu byo yabikoresheje yari ashatse gutegura ibirori ababyeyi bacu by'umunsi mukuru y'uko bashakanye. Icyo kintu cyankozeho twe tutabitekereza, iwe yaca ku ruhande akabaza se ngo bavutse ryari, ngo itariki zingahe, kugira mbategure naje izo birori nishime mbona ababyeyi naje bakoze uwo munsi mukuru. Ibyo mu muryango byaradusize, uko yari nka surprise ababyeyi baje babisangaho byateguwe bitegurwa na Naomi. Urumva yakora ibintu nk'umuntu akuze atekereza, twebwe tutatekerezaho. Ndagaruka ku bantu mbashimira, kuko Naomi nomuvugaho novuga mugana wa mukuru wanjye imyaka 10 rero norenza imyaka 30 kubera kumuvuga Naomi. Ndashimira abantu mwese muri rusange, shimira Carmel Church yatubaye hafi kuva umunsi ibibazo byabaye, dufata umugongo haba mu nzego zigenda batandukanya, abayumbe, abakorari. Ndabashimiye cyane. Shimira abanyabujumbura muri hano kuri uno munsi, ndavuga ko babivuzeho ni kuko yari gukora ubukwe akitabirwa n'abano bantu, ariko kuba Imana yateguye uno munsi ntacyo twobivugaho. Imana yamukunze kuturusha. Ndashimira abantu bose, ndashimira famille Bitakure, shimira n'inshuti yanje Promesse yambaye hafi kuva bino bibazo bibaye, aramfata ku mugongo kuva igihe byakaba, nta munsi yigeze ataha iwabo kandi baramwandikira. Ndamushimiye cyane ahari. Shimira na media dukorana kuba bino bikorwa byose byarahabaye, nta faranga bansabye, bavuze ko byose bazokora bazabikora mu bushobozi bwabo bwo kumpumuriza. Ndabashimiye cyane, murakoze cyane. Murakoze. Hasigaye abantu babiri, hanyuma bakuru be. Okay. Reka mvuge nyine buke, hanyuma abandi basigaye arabahayeza umwanya. Nje nta zontindamo cyane, amagambo naya twahereyeho tuvuga turabashimiye. Munyemerere abari muri iki kibanza mwese n'abari hanze batwumva, mu cubahiro canyu kubashimira umuntu wegereye mugenzi. Unyemerere basi abashoboka umukore mu biganza, umubwire ngo Imana iguha umugisha, kandi iyo nishimwe tuzaba tubashimiye rikomeye. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Twarabashimiye, twongeye kubashimira, tuzahora tubashimira. Hari akantu gakunze kugaruka mu bantu, ariko umuntu ufite abantu afite ibintu, niko kuri kuzuye. Hari umuntu wigeze kumbwira, arambwira ngo ese ngo hano ngo ibujumbura ngo mubana n'abagabo b'abatakure bangana gute? Munyemere mvuga ko kantu, ngo ese ubana n'abagabo b'abatakure ngo bangana gute hano ibujumbura? Sinashoka nsubiza vuba, mbanza kugira ngo mbanze ntembereza amawazo numva ico nza gusubiza. Ndamubwira ngo ico mbajije
sinkigusubizaho cyane, ariko ndagusubiza ko icyo mbajije ko mfite abantu i Bujumbura b'abatakure, ahubwo mfite Imana i Bujumbura mu bantu. Nico namushubije, mfite Imana i Bujumbura mu bantu. Hanyuma ibya famiye nyine nabyo sinagize amahirwe yo kubana nabo hano i Bujumbura, ariko batuye mu ntara zitandukanye, batuye mu bihugu bitandukanye, barahari, ni umuryango, kandi aho bari turi kumwe nabo, ariko hano sinagize amahirwe yo kubana na benshi. Ari naco gisubizo c'undi wese ushobora wenda kuzokimbaza. Rero ndabashimiye cyane famiye aho yagiye iva hose, abari hano, abadukurikirana bari ku migabane itandukanye, bagize icyo bakora kugira ngo urubanza muhamubona ruse rutya rumere uko mwarubonye. Ndabashimiye, munshikiriza amakuru muri famiye ko mbashimiye ku gikorwa gikomeye mwakoze. Nanone ntimwari kucishoboza mwenyine, mwagikoranye n'abanyabujumbura n'inshuti zanje, inshuti z'itorero. Njewe nza mvuga ngo ngira ibibazo bibiri, sinzi ibindi aho bizova, ariko nabyo bizoshire mu izina rya Yesu. Ni ukuvuga ngo ikintu kinkozeho gikora ku ikanisa, gikoze mu ikanisa kera kiba kingarutseho. Ni ukuvuga ngo dusangiye ibyiza n'itorero, dusangiye ibibi n'itorero. Pasiteri Mutabazi uri hano n'abandi bapasitori n'abakristo ndababona mwese muri aha, inzego zitandukanye. Ubambwire umunsi dushimye Imana kuko ari umuteguro wayo. Imana ishimwe. Ubundi dushimiye abanyabujumbura, reka mpere muri Karumeli hariya umushumba akorera. Mwakoze ibintu njewe byaransize, ariko mwarikoreye. Imana ibahe umugisha. Kwangira kuri pasiteri n'abakristo biwe, mwakoze neza, Imana ibagirire neza. Shimiye bene wacu bavuye mu makambi, batanze amatike yabo, basize amazu yabo kubera urukundo bakundana. Bene data namwe ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Shimiye abana bacu barahagurutse, abakwe bacu, abakobwa bacu barahagurutse. Imana aho muri hose, Imana ibagirire neza. Yeme mu Bujumbura iki kintu kizoza gifasha abantu, kubera yuko umuntu wese ntawe kitarageraho. Umuntu wese yabonye mugenzi wiwe aza mukomeza, tuba tugeze mu mwanya w'umwijima, ariko nabonye igisirimba cyabaye numva ndakomeye. Habaye ihuduma, habaye amze, kuba twese twagajeje uyu munsi duhaye duherekeza umwana wacu. Dushimye Imana yabikoze, Imana ishimwe, tumwifurije iruhuko ridashira. Reka twumve nyirasenge wundi nawe yigire hino. Murakoze. Ndasaba Imana imbabazi cyane, nananiwe kandi nanaje mvuga ngo je kwihanganisha abantu, kuko nije mukuru kuri abangaba. Mbora mabwira si ubwa mbere, si ubwa kabiri ngeze hano muri ibi bikorwa. Uko ngeze hano mbaje gushingura, rero mbabwira ko Gedeon ni bucuri wacu, ufata nk'umwana muto cyane cyane cyane, kuko yavutse ndeba akura ndeba. Rero ibi bintu biba byaradutunguye kandi cyane mu byumve, byaradutunguye, ariko niko bimeze, urupfu ruratungurana. Bimaze kuba bene wacu batakure Kigali bahise baza barantabara, baza ari benshi, barankomeza, hanyuma tekereza kuza, kuko namwe mubizi inzira ntabwo zoroshye, ariko ntabwo byabaye ngombwa ko ndeka. Twari kuza turi benshi kandi cyane, hariho bishwa wiwe bari kuza, hari bazara bari kuza, hari n'abandi ba nyina wabo, base wabo bahari benshi, ariko ntibyashobotse. Ariko ndabona Imana yanjye iri mu ijuru, ntibyakunda, ntibyashoboka. Abana barambwira ati rero
nubwo bigoye gutya ariko turashaka ibishoboka kandi dukora. Biba ngombwa ko nyura mu kirere kugira ngo nze hano. Ndashima Imana ko yatuyoboye tugenda neza mu kirere tugere hano amahoro. Nuko ndabishima Imana. Ngeze hano nubwo nananiwe ngewe ariko nashimye Imana mu mutima. Sanga barakomeye Mana yanjye. Ndabaho Mana wanshoboje ngewe ko arije mukuru kuri bo. Nanjye ngakomera. Ariko urumva bonyine ibo babanje isengesho. N'ibyo byabakomeje. Sanga barakomeye numva ndakomeye mu mutima ariko ku mubiri ukananirwa. Ku mutima ngakomera ariko umubiri ukananirwa. Shima Imana cyane. Shimira iri torero. Si ubwa mbere niko mbivuze, si ubwa kabiri. Horanza hano mugakora imirimo myinshi cyane kandi n'ukuri namwe si ubwa mbere mu mbunye mpaguruka mvuga habaye ibi bintu. Nabona ico mvuga Imana yonyine yo mu ijuru isabaho umugisha. Abana barahagurutse, bakuru bahaguruka, abagabo barahaguruka, abana b'abasore nibo batekaga, nibo bagira gute ibintu byose. Imana ibaho umugisha kandi n'ukuri izabagirire neza. Shimira ababa uyu mwana nazaga hari iwabo. Shenge namushima cyane. Nazaga hari iwabo akaburi kwa gufata. Yari umuntu w'ubwenge bwinshi, yari umuntu w'imfura, yari umuntu w'ishaka ryinshi, yari umuntu sinabona uko namuvuga uko niko kuri kw'Imana. Uriya mwana yaradutangaje, uriya naratahaga nkabona ariko Mana uzamuye kuramba gusa ndakiri namwifuriza. Wazaga ugasanga shenge uragiki mu gitondo cakare akamabuzuka ateka udusafuriya n'udusafuriya akazanaka ubusaza bwe bwari bukiri buto igemberuka hano akabutamika akabugaburira. Shenge uragiki tugira gute Mana yanjye sinabona uko nabivuga ariko n'ukuri kuba Imana yabikunze kuba Imana yabyemeye tuzatunanirwa gusa ariko urupfu twese tuzapfa kandi tuzagenda kandi si ubwa mbere tubibonye ariko nyine umubiri n'ukwihangana nyine ukatunesha kandi ukaturusha imbaraga. Rero ndashimira umuryango wacu mvukamo niko mbabwiye ngo kuva ni Kigali barantabaye kugeza na hano sanga ari benshi n'ukuri abamama baritanga bavuye kure natwe bafite n'abana baja mu bikoni abandi bakora imirimo itandukanye. Imana ibaho umugisha kandi bagirire neza. Rero ntabwo ndongera kurira. Oya ubu navuze ngo nicaye hariya numva umutima urambwiye ngo tukongere kurira. Ndashima Imana ko numva ugatima kijwi ry'Imana niko nabivuga kuko nananiwe kandi ndasaba Imana imbabazi n'ukuri. Rero ndabashimira mwese nk'itorero kandi mu by'ukuri muzakomeza uru rukundo. Ndabizi neza kubijumbura ndabizi nubwo ndabahana ariko nza kenshi kandi amakuru ndayamenye. Muritanga pe. Imana rero zibafashe kandi ibagirire neza. Kaba mwifurije iruhuko ridashira murakoze. Nyabatoni reka aserukire bakuru biwe mu majambo makeya. Bwana asifiwe. Twese no gushima Imana. Dushimye Imana yo mu ijuru yatuzukije twese twatugeze aya masaha. Imana ishimwe. Ikindi shimiye Imana ku bantu bahani Bujumbura. Ibi bintu bimaze kuba nabitekerejeho. Ndatekereza mbona jewe abantu nyine bo mwacu baraje baransanga. Tekereza papa hantari biransiga. Ariko nshimiye Imana yuko afite abandi bantu bavukana hano. Ndabashimiye cyane. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha mwinshi. Ikindi nshimiyeho Imana umuryango wacu. Bamaze iminsi hano hari ababyeyi basize abana kuva ku wa gatanu. Baraza baricara hano icyumweru kirashize bari hano. Imana yo mu ijuru itazubira ukigira ibaheze umugisha. Ikindi nshimiyeho Imana Naomi yari inshuti yanje cyane kandi Imana ifashe muvugeho gatoya. Je naragwaye sinamenye icyo nagwaye.
yari imaze hafi ukwezi n'iminsi hejuru, kumva nararushe gusa nkazananirwa no gufata umwana, nkanywa imiti ya malariya ariko bapimye malariya bakayibura. Uce umuntu anjana ahantu ku tuburi twinshi ariko twose tw'igitaka tudafite n'umusaraba n'umwe bene uno w'intuza. Ndavuga ati se Mana, ibi ni ibiki? Umwana wanje aragwara, namavuga ni umwana wanje ugiye gupfa. Bambwira amakuru kubera hari ahantu nari nicaye, mbona umugabo umwe araje arandevye, yarinjiye ahura nk'uko yombwira, arambaza ngo ese umugabo ari?